بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Biz bugün Allah ise 3. bölümünde biz ayta turgan haparımızdan 3. bölümde ise de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Peygamberlik kelgenin üstünden söyleşkenik. Ondan sonra ketken derste vahiyini üstünden Müslümanlığa kalay anlayla hem de bizge Müslümanlığı çuklatırgız degen adamla kalay anlatırgız deyla. Onun üstünden de ketken derste söyleşkenik dalille var. Kur'an'dan, hadislerden hem de akıldan dalille var. Onun üstünden ketken derste söyleşkenik Allah ise. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam adamlarını dinge çakırgan saatte 4 etapta ötkende. Allah'ın selamına olsun. 4 türlü etapını ötkende. En birincisi marhaletul ula ad-da'vetu sirran. Birinci etabı o taşa çakırgan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam adamlarını Allah Teala'dan açıklık gelgenden sonra hem de Allah Teala Kur'an'da aytkandan sonra ya eyyuhal muddessir kum fa anzir ve rabbeke fekebbir ve thiyabeke fetahhir ve rucze fahcur ve la temnun testaksir deydi. Ey üstün cevap durgan deydi. Tur ende eskert de balaytat deydi Allah Teala. Tur eskert deydi. Ve rabbeke fekebbir Allah'ın da miget deydi. Ve thiyabeke fetahhir kiyimini de taza et deydi. En birinci buyruklar Allah Teala miget deydi. Kiyimini de taza et deydi. Ve rucze fahcur kirden de uzak bol deydi. Ve la temnun testaksir zatqa jutlanıp köbeytme dep balaytat Allah Teala. Aytırga dünyaya da esini bölme dep. Bu en birinci ayatlardan da bunu Allah aytsa bu sözdege dersin artçalarından da kaytırıkpız. Allah Teala aytkanı ve la temnun testaksir degeni. Sen deydi zatını izlep jutlanıp anı köbeytme degen, dünyanı köbeytme degen manasın alaytat Allah Teala. O sebepten Allah Teala'ga çakırgan saatte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 etaptan ötkendi. En birincisi taşa çakırgan Allah Teala. Taşa çakırada adamlara ma bu inanır dep uşanganını aytkandı. Sonra inanır dep uşanmaganını aytıp koyup ol da bunga tыңlamazça körse başkalarga hapar aytma dep Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alay öğretken. Allah'ın salamanga olsun. Bu da 3 yılını bargandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu halda 3 yılını küreşken etkendi. Adamların taşa halda Allah'ın sözün alağa jettirge. İkinci etabı davetu cehran açık çakırgan Allah Teala'ga. O 3 yıl bitkenden sonra Allah Teala ayet düşkenden sonra وَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ sen ne buyurulan zatını endi et dep Allah Teala aytkandan sonra emcuklarını da eskert dep Allah Teala aytkandan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam adamlarını açık çakırgandı. وَاسْتَمَرَّتْ اِلَى الْهِجْرَةِ bu da deydi, bu jorgu, bu etap hicraga deyir, bay bargan deydi. Aytıra açık halda. O açık halda ne türlü zatlarını eşitkeni, körgeni de, incilgeni, kıynalgan da barısı da ol hicraga deyir, alay bargan. Nek deseng Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hicradan alga ne küç bula cevap berge ne da bula uruş eterge Allah Teala erkinlik vermeydi. O sebepten de ikinci etapta o 3 yıl birinci 3 yıldan sonra açık yolda başlap sonra hicraga deri alay bargan. Angana karasan bir 6-7 yıl halda bolat. 6-7 yıl esli 6 ayını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy düşmey turgan ise birinci kere o saatte 11 yıl bolat. Barısın birge koşsak 11 yıldır 10 yıl boladı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 3 yılını düşmey turgan dep o bir rivayette karasak o ikinci kere Muddessir sura düşkenden sonra Varakat bin Nevfel'ga tübegenden sonra bir kavma 6 ay değil, bir kavma 3 yıl değil. 3 yılına karaganız bolsa, ondan sonra 3 yıl davatı, o 6 yıl boladı. Ondan sonra o
6 жыл хижра etкен саатында 13 жылында 13 жыл пайғамбарлықта кеткен себеплі дейді. Андан арасында 7 жыл болады. Енді алайда жылланы санағанда неме жоқ. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хижрадері açık halda davet et deydi. El-merhaletu thâlisa, üçüncü etabı da deydi. Ed-da'vetu cehran. Açık deydi Allah'a çakırganı. Ma qitalil mu'tedine vel bâzi'ine bil qitali ev şer. Buna karşı bargalаны emda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a uruş eter gezde geldige. O saatte deydi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da uruş etken deydi baba. Allah Teala'nın sözün cayarga koymayın. Ne de Peygamberimiz aleyhissalam'ı öldürge, ne de ashablarını öldürge gelip uruş etkenlige Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da Allah'a karşı uruş etken deydi. واستمرت هذه المرحلة لعام صلح الحديبية. Bu da deydi Sulhul Hudeybiye'ye değer bargan deydi. Sulhul Hudeybiye ne zattı? Mekke'ne çarnalı bir yıl kala. O saatte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Sulh Hudeybiye degeni Hudeybiye'de соглашение, договор etkili. Аңа zamanda jetsek Allah etsanı keskin kaparın aytırık biz. Bu üçüncü etap болады. Төртінші etapı ne болады? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bu ahır жылы yaşauында sallallahu aleyhi ve sellem. Ahır жылы ne de 2 жылы Allah'ın salamına olsun. Ne deydi? Ad-da'vetu cehran ma qitali kulli man waqafa fi sabili da'vetin ev imtana anil dukhuli fil İslam. Açıktan deydi davet etkendi. Kim deydi bunga karşı bargan bolgan ese Allah'ın dinini söyleşken saatte söyleştirge koymayın. Ne de bireylен dinge kirgizip, anga ki dinge kirgiztirge koymagan saatte o saatte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o adamlara açıktan uruş etken deydi. Ba'de fatreti daveti vel i'lam. Allah'a bildirip açıklagandan sonra birinci kirgeni va uruş et başlamagalı. Jetken jerlerine barıp uruş etip zorba kirmegeli. Birinci anlatkalla öğretkenden sonra deydi. Allah'ın içlerinde milletini, ol milletini, bulay öğretken milletin içinde başçıları keslerin milletke dinini aldırga erkillik bir mesele. O saatte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da askeri de katışkan ekken deydi. Minel müşrikine vel melahidete vel vethaniyin. Bayda deydi müşrikle, ne de dinsizle, ne de deydi mecisulçulukla Allah'a deydi İslam dinine karşı bargan zatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da uruşpa kelgen deydi. وكانت هذه المرحلة هي التي استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم الجهاد في الإسلام. Ma bu 4. etapta degen şeriatını demesi begiyeni, kralça begiyeni. Sonra cihatında deydi İslam'da cihatça başlanğanı da, aytırga dünyaga jayılgаны da o saatda bolgan dep al aytат. Endi alından qaytsak bu etaplaga qayсы қалай başlanğanын anın üstünden söyleşeyik Allah aytsa. Bada an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem yestacibu li emrillahi teala fe akhadha yad'u ila ibadetillahi vahdehu ve nabzil asnam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam deydi Allah'ına aytkan sözüne boysunup endi çık da milletke jay degen. Bu olay tinç sat bulmagan cemaat. O közüde Peygamberimiz aleyhissalam zamanında peygamber bolgan közünde millet bu idallara fanatiçna qadalıp turgalar. Nemeleri alay bolmagandı. Ma idal var da anda ol var da jok da jok degen bolmagan. Qadalıp turgalar idallara. Аңа жок айткан булардын жаулары болгон. Со алга көзүдө жет келгенде Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам була идалла кадалып, ол идалланы чыкындырмай турган көзүдө Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Аллах буйруган этет, Аллахтын кесине кулдук этигиз, койгуз булган деп айтады. O saatte başlangan жаулуклары ачы халда Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга bir жерде динин үстүнө капар айтып, ачык сөйлөшкөн саатта эштигизми дейди ол Фатал Курейш, о Курейштеги жашын дейди. Тышындагында мушриклерге айтып, аны көрөмсүз дейди. Bizne deydi atalarımızga mana aytadı. Emde deydi Allahlarımızga deydi mana aytadı deydi. Taşlana kulluk etkeni koyuğuzda bir Allah'a kulluk etigiz de bala aytadı deydi. Allah Teala Kur'an'da Kaf surada aytqallayna Kaf vel Kur'anil Mecid bel acibu en ja'ahum munzirin minhum faqala el kafirun hada şey'un acib deydi. Kaf sıylı Kur'an'dan tetemi Allah'a deyis eskirtüç kelgen saatte müşrik ayet Allah deydi bu seyir zat dedi bala aytat deydi. Bir Allah adam kalaya kulluk etti.
Bir Allah'a kulluk etken İza mitna ve kunna turaban zalika rac'un ba'id. Biz deydi, ölüp deydi. Toprak boğandan sonra ızımızga kaytarabız da ol asırı uzaktan kapardı bu deydi. Bolmazı kapardı deydi. Allah aytalla. Bu ölgenden sonra ızına tirilliğine inanmağalla bu. Sonra ol iman bolmaganda, ahiret бар деп inanmağalla. Allah'ın birliğine kulluğu terk edip inanmağalla. Sonra aytkan ekkeldi. İza mitna ve kunna turaban zalika rac'un ba'id. قد نعلم ما تنقص منه الأرض وعندنا كتاب حفيظ deydi. Allah da aytadı. Men bileme deydi. Bu ana yer kalay şap bargan deydi. Kalay yer tüne düşüp barganlar deydi. Allah jaratkan. Allah biledi kayсы kaçan öllügünde kaçan kömüllügünde yer tüne. Bizde deydi saklanıp durgan kitap bizde deydi. Kitap degeni Allah buyurgan kadarla barısta mendet deydi Allah Teala. O sebepten bayda Allah revolütsiya tege керек болған Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ол миллетini фанатично қадалып тұрған межусулығын бері қобарға керек болған. Алланың саламыңа болсын. Алай тыныш іш болмаған жамағат. Сөз үшін барып үйіңе былайрақ бір сал, хонаңы былайрақ сал деген адамға тыншырақты. Не тыңлар, не тыңламас. Аман ол инанып тұрған ертеден келген затын. Бұны түрлендір деген сағатында сеңе тыңлар болмамаса, оңа қиын болады, аңа сөз өттерген. Артықсызда Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ол ертеден келген затларын قويوز ده بيتخان ساتا سورة هذا من وقع المفاجأة على القريش التي كانت متعصبة لشركها ووثنيتها قريش كبو قيين تيجن تيت امدا ورش شيء قارش شيء ساقلama zaklar болған тейт. Біреулен келіп план işlerini былай тұрып деп сақламағалла. Адам неожиданный зат етсе, ол орыста айтқалай достал врасплох дейді да сөз үшін. Бұда ол затын айтқанында бұлаға дейді سقلما ذات بوات فلم يكن عليه الصلاة والسلام يظهر الدعوة في المجالس العمومية للقريش ولم يكن يدعو إلا من كانت تشد إليه قرابة ومعرفة سابقة Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам дейді Құрейштің барысында айтып тұрмаған дейді дауаны жаңыз жуықларында не да бұны сөзіне тыңлар деген адамға аңыр өткен дейді саллаллаху алейхи вассалам аңа айтқан дейді дүниесінен алан іштеріне дінге кіргелі ең бірінші кірген үй бичесі Хадижат бинт Хуейлид. Ondan sonra Ali ibn Abu Talib karramallahu vecihah. Ondan sonra Abu Bakr radıyallahu anhu. Ondan sonra Zeyd ibn Harisa anı cumhurcusu. Ondan sonra Osman ibn Affan. Osman ibn Affan da en birincilerden dinge kirgellerden biriydi. Ondan sonra Zübeyir ibn Avvam. Ol da Zübeyir ibn Avvam kimdi? Cennetke kiriklige Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам жашауында сүйінші берген. Абдурахман ибн Ауф ол даладан бiri. Абдурахман ибн Ауф ва Саид ибн Аби Ваққас. Саид ибн Ваққас да емданы кебек Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам дінге шақырған сағатында бір көздуде бұла дейді ол 3 жылдың ішінде 30 кіші бұла түшіру болалы дейді. 30 адам барысылар бірге қошсаң 30 адам болалы. Sonra бұланы саллары 30-ға шыққанында Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бұйрық береді дейді. Неметігіз дейді. Бір жерде жиыла тұрайық деп енді айтады дейді. Алғын Пайғамбарымыз алейхиссалам харкимге айры сөйлешіп тұрғанды. Енді не дейді? Келін бір жерге жиыла тұрайық та бір жерде хабар айтырбыз дейді. Sonra бұла бір жерге жиылып, бұланы ашықлағанлар болсала да, бұлаға тапсыз не де қаршы барлықтарын біледі Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Ол себепте не дейді? Келіңіз дейді. Бір үй адамны үйін сайлайық да дейді. Ол адамны үйінде таша жиыла тұрбыз деген. Таша жиылғаны келген сатта бірер келгелді, кеткен сатта бірер кеткелді. Жиылып келіп кетмегелді. Бұл мені немеге есме түшірт етма. Бұл алған бізде Қарачайда коммунистлерінің көзуінде, ол бізде зикир ақылы. Бізді дінні жамағат, мұсылманны зикир ақылы сақлағалы. Сатта біз амана еп тұрған адамла, сатта софилі ола бұла деп тұрғала, ала сақлағалы дінні бізде. Аланы қалай сақлағаларын да біз білген етебіз. Аланы кестерін аузларынан ешкенбіз, қалай сақлағаларын. Ала дин үшін не чеккелерін аңлаған етебіз. Ешкен еккенбіз. Алан басшаларында да кім десек, Дауд Хажыны. Мұны алда бір передачада бір завалы атын айтмайым, Дауд Хажынысынан бір телез атлан сөйлешеді. Не деген кес таңламағалай. Дауд Хажы қайдады, сен қайдаса. Дауд Хажыны білімін сүзерге ізлейді. Білімнен iyisinden таңламаған адам. Не болған? Дауд Хажыны білімі қайдады, сен қайдаса үйін құрмаған. Сен кім ба тең етесе? Немеде ерте бір завалы айтқалай. Чибин айтқанда, Чибин айтқанда, құшқа сен ба менің башқалығым нет дегенді. Сен де қанатларың, мен де қанатым деген. Сен де құйрың, мен де құйрығым дегенді. Анчалат бада сөз үшін.
Çibin kesin kuşba teң etken. Allah'ıyla. O sebepten Davud Hacınça, emdan başkaları, kimi tutmakka tutulup ketkendi, kimin de dinin saklagan ekkendi. O zat da aytkan eteyli. Zikirge jıyılsak deydi, zikir eterge jıyılgan satta. То есть zikir degende manası cemaat, bula ölüm korkuda da koymagalı zikirlerin. Satta mecitke tartıp ettire almaysa zikir. Kelik zettigiz deseng bir daha da oldu budu. Allah izatla. Zikirge jıyılgan saatta deydi, birişer keleyek deydi. Bir belgili bir üge. Sonra terezelige jastıklan zatını salıp deydi, ne tavuş çıkmasın ne jarık çıkmasın deyip. Sonra zikir et boşağından sonra deydi, birer keteyek de balaytad. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taktikası boğandı. Allah'ın salamına olsun. Jıyılgan satta körmesile, çaçılgan satta da körüp közge düşmek izleydi. Jaşatın Allah'ın kelechisi dinge öğretken saatta. Sonra o üyün atı da Beytil Arkam ibn Abil Arkam. Üyünü atı Arkam, ol adamın atı baytalgan. Arkam ibn Abil Arkam. Ol üy at közüleye ketken ömrünü, ketken 100 yılını ortalarından deri turgan dolu cemaat. Sen közünüz 1400 yılını turgan üyünü alayda şirket edip şaşkan ekkeldi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, Allah salamına olsun. Alayda en birinci musulmanlarını köbüsü olan içinde çıkan musulmanlarını köbüsüne, talayına değil köbüsüne demek. Talayını yaşavunda cennetke kirrigen suyumçusunu aytkan. Ol Allah üy boğandı, Allah medrese boğandı. Aytırga İslam dinge çakırmakını özegi alaydan başlangan. Ol üyden. En birinci İslam dinini tışından aytkanda ol üyden aytılgan. Cemaat. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a ayet düşkenden sonra Beytil Arkam ibn Abil Arkam'ın üyüne kelip Allah buyruk bergende dinni endi açıklara gerek biz degende ol üyden çıkkal açıklara cemaat. Arkam ibn Abil Arkam'ın üyünden ne? Zikir ahlu. O zikir ahlu söz için Allah ne eskep durala andan çıkalla söz için. Sonra andan ketken saatte deydi. Beytil Arkam ibn Abil Arkam'ın üyünde uşak etken Allah'ta kelesi çakırıp laba söyleşken saatinde 30'dan 40 ne de 40'tan bir kesek aslanmarak adam cıyılgandan sonra ondan sonra deydi Allahu Teala erkelik beret de deydi. Buyruk beret de çığızda endi dinni dışından ürettigiz anlatığız deyip Allah Teala alay beret buyruk. En bayda bundan ne kapar çıkarabız bir söz için. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ne getkendi jaşırtın birinci? Ne çakırgan jaşırtın Allah salamana olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Allah Teala ya eyyuhel muddessir kum fa andir deb aytgan saatte ey üstün cevap turgan turda eskert deb buyruk bergen saatte ne de fasta bima tu'mar senge buyurulganını endi jay açıkla deb ne de andir aşiretekel akrabin kesinci uklarından başlap üret deb aytgan saatında Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam jaşırıp aylama Allah çıkıp etip başlara gerek tülmedi. Day karasak da söz için. Çıkıp üretip başlara gerek tülmedi. Allah'ın salamına olsun. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam nek tıyğanda ana, nek jaşırtkanda Allah'ın salamına olsun. Birevlen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam korkup etken tiyese ajaşkan eti. Ullu günahka keret ol adam. Bir kavim aytalla Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam korkkan etken et desegiz deydi, dinden çıkar korku da vardan degen. Nek desen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah'tan sonra kişiden korkma. Allah-u Teala çık da mal baydan ne bolsan ol bol Allah'ın sözünü adamına jettirlese Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı kesek kessele de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam artına turuk tület. Zakariya'nı haparı daça olsa Yahya mıydı Aleyhissalatu vesselam tereknin içine girip bulungan saatinde başından mıçkını terekni iki ayrısından mıçkını salıp kesip gelip sonra başına çekkende tavuş ete tebregende çıkandan sen közün köz tanı kalaydı adam canı sağlıyor başına mı çıkıp engişki kesip başlasan yetelikti adam. Aytmazını aytırıktı, söyleşmezliğini söyleşirikti. Sonra kıçıra tebregende Allah Teala aytkan etedi. Ent de bir kere tavuş etsen degende peygamberliğin alıngan etelik senden de bu aytat değil. Ent de bir kere tavuş etsen peygamberliğin alıngan etelik degende başından başlap tüyüne der kesip boşanan çalıdan tavuş çıkarmak değil. Peygamberler o peygamberlerle cemaat. Peygamberler Allah'ın selamı olsun.
Allah sözlep oynarga jaramaydı. Peygamberimiz Aleyhisselam korkkan etkende. Ne de Allah saklasın Peygamberimiz Aleyhisselam'dan kızbaylık bolgan degeni bolsa, Allah saklasın bir kavim aytkanda ol dinden çıkarga korkuu bar deydi adamlar. Dinden çıkardı deydi o adam. Peygamberimiz Aleyhisselam Huneyn'de gazawatga kirgen saatlarında gazawatның açısına kirgende Peygamberimiz Aleyhisselam katında 4-5 adam kalıp ketken. Minglep adamların içinden 4-5 adam kalıp ketken deydi. Kaçıp Peygamberimiz Aleyhisselam aytkanda kayri ket barası degen. Sizden Allah da Peygamber da çakırgan saatta sizin jaşatır zatga. Siz kayri barası dep aytkan sallallahu aleyhi ve sellem. O saatda eskerip aytkan Allah zana cemaat. Umar ibn Hattab aytады, uruşnun kızıwında deydi. Bulay bek junçuğa kirsek deydi, Peygamberдің katına sabile çakısılayık. Biz de bulay aytalla. Radiyallahu anhu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ötlü adam. Andan korkmagan kişiden adam tabarga madar joktu. Nek desең аны korkkanı жаңыз Allah'tı. Allah'tan korkman. Allah salamaňa bolsun. Alay bolganda es bilgi kerek zat. Ne zatты? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müşerri'di. Müşerri', şeriatni kögüstüçü. Müşerri' dep Allah'a aytılnadı. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'a müşerri' dep nege aytalla? Allah'tan kelgen şeriatni bizge kögüsken. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ketkenden sonra musulmanlar keslerin kalay jürtürü kerekli türtülgen kıyın zatlağa karışkan saatte. Söz üçün komünistlerin zamanında. Esi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın salamına olsun. Allah Teala çık da endi üret ne da tur da endi eskert degen saatında. Açıktan ne türlü korkuğa da savaş etmeyle açıktan başlagan boğu yedi. Satta barb zalay terek cemaat. O Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti boldu. Bir musulmanga kıyın zaman bolsa da tapsız zaman bolsa da İslam'ın jaşırgan ya da İslam'a öğretirge jaşırgan erkinligi bolluk tüledi. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan berilgen buyrukla Allah'ın salamına bolsun üretken ekkendan sonra kelgen adamga keslerin kalay jürtürü kerek bolgan. Kıyın zatlaga türtülgen saatında musulman kesin kalay jürtürü kerek bolgan. Az zamanında kesin kalay jürtürü kerek bolgan. Köp zamanında kesin kalay jürtürü kerek bolganın. Kral bolgan saatında kalay jürtürü kerekti musulmanga. Emda can korku bolgan saatda kalay jürtürü kerekti. İslamga korku bolgan saatda kalay jürtürü kerekti. Eksek türlü zatla cemaatlaga biz ges bilmeybiz. İslamga korku vardı, adamga can korku vardı. Adamның can korkuğu ol bir adam ketti kelden da hata joktu Allah aytsa. Ama İslamga korku bolgan saatında o saatte deydi. Anı saat İsa bin Abdüsselam'ны aytkan sözüne Allah aytsa keldik biz. Allah Teala'nın buyruğu bula. Ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o lizaka kana yuqinu bi anna ilahellezî ibta'asahu ve kallafahu bi hâzihi da've qadirun ala en yahmi ve ya'simuhu minen nas. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam keskin bilgen de Allah Teala'nın kudreti jeterikti. Karuğu jeterikti. Çıkıp Allah'a çakırgan saatte saklarça Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ны. Ne de Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bek Allah'a kim tayanaldı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka yolunu saylagan. İlhamen min Allah. Allah'tan ilhamla deydi. Allah Teala bergen. Anın yüreğine uzatını jaşırtın taşa başla deyip. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadı bayda Peygamberimiz Aleyhisselam haberini etken zaten ala en la yetegallebe ala kulli zâke alel i'timad vel inkâl alallâhi vahdehu. Bu ülgü bolgandaydı. Birevlen Allah'ın yolunda bir zat edetebilse men Allah'a tayanam, Allah menge boluşuruk dep çıkıp keterge jok erkinlik deydi. Allah'a tayanıysan Allah senge salgan şeriatla tayanırga kerekse. Allah senge üretken jorukla kalay tayanırga kerek bolganın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam satta jaş adamlarını köp adamlarını jaşaulary ba oynap köp adamlarını kanlarına töktürgen ekkerli. Bir kavim ters adamla deyik söz üçün. Aytı korkma, Allah yolunda bar, Allah senge buluşurdu. Sen şahit boluksa, anda hata joktu dep. Men körgen zatlada ol alay hapar aytып turganda keseri barmagalla Allah jumuşka. Alay hapar aytып turganda keseri barmagalla. Köbüsü barmagan. Ama jaş adamlarını bar, endi bay tыңlasaң, әрі өштілінетті, Allah'a tayanırga öğretetlerge buluktu. Ama cemaat Allah'a tayanırga, alay öğrenirge gerekse, Peygamberimiz Aleyhisselam kalay öğretkeniz alay. Sen akılına kelgençe tül, sen sağış etkençe tül, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kalay kögüskeniz alay. Bir kavim aytalla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam jaşırtın ketkente Medina köçken satta, kaçıp ketkente deydi. Umar'a deydi,
Açık ketken deydi. Omar Allah aytkanda bireuleni katını başsız kalırını izleyse, sabiler öksüz bolurunu izleyse, o kulakın arası arjanına kelis men ayda saklapma деп Allah aytkanda. Айтырга сізден качып бармайма деген Кабада таваф етіп açık кеткен. Bir қалмайды Allah, Умар Allah жігіт болған талы екен. Умар дейді, кес айтады Умар, қазаваттың қызуында Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам қатында сабиле чек дейді. Ким болса да Пайғамбардан есе Умар өтлі болған десе, ол діннен шығады жамағат. Пайғамбардан Умар өтліліктің де, Аллахқа таукелліктің де қалған затында Пайғамбар өткенді, саллаллаху алейхи вассалам. Ama Peygamberinin yaşlıktan çıkanı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamberçe köyüsüp ülgü olup çıkandı adamlara. Bulay halla kelseniz bulay etetiruz deyip. Umar'dan çıkanı o lişnasya çıkandı. Kesi için. Kesiçe bir evlençe çıkandı Umar radıyallahu anhu. Bulayın kaçıştırmazlar gerekli cemaat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın salamına olsun Medine'de adamla gelip bir evlen aytkan edip de tüyesini koyat da ey Allah'ın kelleçisi deydi. Tüyeni takkan beteyim, o ise Allah'a mı tavkil eteyim deydi. Adamın aklına kalay kellikti cemaat. Birinci kayıt Allah'a tavkil etken küşlütünü takkanını nese. Allah etti adamın aklına kelebe olur. Toy sen bağanağa bekmiş anası Allah'tan nese dedik de bir öğlen söz için. Kim aytırıp da kalışlamegen aytırıp da sebepleri ne boğan anlamagan adam. Dinnen tatuğun bilmegen adam aytırıp da Allah buyurgan da anı üçün tağama deydi. Allah'ın buyurgu bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurgan da anı üçün tağama deydi. Da söz için Müslümanı da aytadi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne deydi? Tüyeni taktandan sonra tavkil eterse Allah'a degan. То есть üretken eken Allah'a tavkil etken jol kalay bolganын. Ol joldan başka jol Allah'a tavkillikке sanalmaydı. Söz için bir ölen jarını erine çıkıp men Allah'a tavkil bolama da sekirem Allah buyurgan ise öllük mü buyurma nese öllüktülme dese tavkellikке sanalan bu cemaat. Tavkellikке sanalan bu kesin öldürgenge sanalat. То есть sen kesin anlagan tavkellik ol tavkellik tüldü. Allah aytkan ne da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam köyüsken joruk anlaytılma tavkellik dep. Aytat ve ala anna la yadhhabul insanu fi tamassuk bi hadhihi al-asbab mazhaban yu'tiha ma'na at-ta'assur wal fa'aliyata fi tasawwurihi ve tefkirihi. Adam deydi ol jolunu algan saatında kesçe men tavkel boldum Allah'a Allah mengen buluşup degeni. Anı üstünde deydi başkalara da ülgü bolga köreşmesin deydi. Köp adamlarını söz için Afganistan'da kazavat bolgan saatında Oruslar kirgerlerinden Oruslar tül Sovetski Soyuz deyik söz için. Sovetski Soyuz her kirgeninde Saulay Arapский полуостров'ta особенно bu salafitli ve habitli bolgan jerde Alayda cihadha dep söz için. Даже deydi o periyodda aviakompaniyalar deyik de söz için Arap aviakompaniyalarına Afganistan'a cihadha baram edip uçkan adamlarını biletlerin jartısını töleteyildi. Bir kavim organizatsiyalar deydi kesleri töleyildi deydi açkaların bulağa. Sonra aytkan eterle deydi anda Afganlar aytkalla deydi. Siz beri kelmeyin sizde Palestina var deydi anda deydi. Palestina'dan başlamayın siz deydi. Sonra aytalla birinci bayın boşayak da sonra kaytırıpız Palestina'da. Bayın boşayla da algın nemedi çam etip aytaylı Allah kesi saklasın ol anıdan ol zararladan Müslümanlarına. O zatta ol İgivaski birligi aytkan etildi deydi. Yalayda çoğutluğun ek çapma istegende Allah İslam'dan algan mı diye soradı. Oğay degende İslam'dan alsaça var bizde bu aytadi. То есть Allah Müslüman bolgan jerde kaygı salgan. So jaş adamlarında köp adamlarını, jaş adamlarını sözün alıp barıp taza sabileni, dinge can avurtkan sabile, taza adamlar, jalların din üçün berge hazır bolgan jaşlarını har ömürde mablı etip использовать etip gereksiz yerlere sukan etildi cemaat. Neden de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kerek günde İslam'ını saklar adamlarını, kerek günde İslam için örgü söyleyen adamlarını, kerek günde İslam için jalların beri adamlarını alanı her ömürde hamanda o başı öldürgen jaş adamlarını eltip otga soğup haman her zamanda da bunu işletip durgalı Allah etip. Ne için etildi? Ne bakayırlan Allah? O jerdegi adamlarını şeriattan haparlar bulmagan bakayırlan Allah cemaat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
жашауынан хабары болмаған ба. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам байда болса не тергеді екен деп түсіне білмеген адамларны ол жүректерінде ол тазалықшылар ба, ақылларының тазалығы ба ойнап, sonra елті бары отқа соғып, келтіріп мында отқа соғып, ал етіп, айтырға хаман чалып тұралар. Ол себептен Алла Тағала кесі аңы беріп, емда діннен терен хабарлады, нетсін барыбызды Алла айтса. Айтады, «Ваха хуна, фахада яхдашу аслал имани биллахи та'ала». Бұлай еткерлер дейді, Аллаха инанмақны асылсын дейді, құртқан етеді дейді. В основе терс инанады дейді ол адам. Терс аңлайды дейді. Аллах Тағаланы аңлағаны. Фадлан ан аннаху ятанафа ма'a таби'ати да'вати илал ислам. Аллаха шақырмақ жолыны табиғатынан бір түрлі болған үстін сөйлешмей қойсақ та дейді. Айтырға абсолютно методланы терс ішлетіп, адамланы аңлары ба терс сөйлесіп, исламны мұсылман адамланы керексіз жерде қалларын төктірген етілді деп Алла айтады. وبناء على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل عصر أن يستعملوا المرونة في كيفية الدعوة. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам былай еткені, ол жашыртын еткені, біріншісі, андан sonra ашыққа көшкені, Аллаха шақырғаллаға сайлау береді дейді, ол жол береді дейді. Кең жол қойған дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам қиын заманыңызда жашыртын үйретіңіз. Еркіндік берілсе, açık üretiniz. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам üretken etеді. Allah'ın salamı аңа болсын. O saatte söz için komünistlerin zamanında sen közün görürsün. Kim болса да адамланы Құраннан тепле дөсіме өттей тұрған жерде мен Аллаха шақыррақма деп сөйлешкені болса, аңа не тергелі? Не теріклерін сіз бегеру білесмен несі. O sebepten Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم إذ ما أجمعوا قتالهم فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس. Müslümanlar icma etkileri dedi. Uçonlu ile. Bayağı gezip öyle cemaat. Uçonlu ile. Blogerle tül. İnternette siz tanımayan kesalına söyleşip aylanlarla tül. Alimle deydi. Alimle icma etkileri deydi. Есі дейді, адамға ашық сөйлешкен сағатында, адамның нафсына қорқу болып, не де дініне қорқу болған бар есе, амалсыз ташар өтірге керекті деп айтылайды. Амалсыз ташар өтірге керекті дейді. Нектесең, дінні сақлар үшін. Майна коммунистен заманда қартланы үлгілері бізге әру үлгі. Ақыллары ішлемеймет кенді. Не де білмер жетмеймет келді ана. Не о өтлері бізден есе қарусы болған деп, мысал шеттес. Дауд хажиден өтлігем санайса, сенге Құранны Аллахты білген ненші адам өтергелі, ол сынамын сатты. Аллахты білген, Құранны жерге атып, теплесі бі деп автоматында сыртынан тіреген болса, Аллахты білген кім қалай терген да? Біз ұлы сөйлешмейік. Ама бұланы ақыллар да бізден ақылды болған жамағат, өтлер де бізден өтлі болған. Аллахтан қорқалар да бізден бек қорқалар. Аллахты оладан білімлер де бізден көп болған, білімлер алан жамағат. Аныла барғалла, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам жолында барып, аныла сақлағалла дінне. Аллахның рахматы да, жәннеті да Аллаға болсын. ويقرر عز بن عبد السلام حرمة الحوض بمثل هذا الجهاد قائلا. عز بن عبد السلام kimdi ol cemaat? Ne? Sultanul ulema degildi da. Alimlerinin sultanları degen. Ondan sonra nesi bolgandı? Mücahit bolgan. En birinci Egipet'te Mamaliklerine hukmular ters болған ол айтқан. Білет да апасын айдан үстіне. Нектесең қырал болып тұралы. Ең бірінші ала қаршы барып, мамаликlerine немелері терс болған айтып, терслігі бада аланы аннан ол hukmunu сыйырып мұсылмалыға бердеткелден бірі İz ibn Abdüssalam'dı. Saatte cihat деп көп жерлерде нейсе да İsrail başın költürgende kişi cihat деп söyleşmek tuttu. Eşitmeyme ne o kuralda ne bu kuralda. O saatte Allah'ın yolunda naşitle, nemele, türlü krolikle başla her biri alayda şımdım etip kırıp bir yılın içinde 6 kralga çapkan söz. 6 kralın içinde çapkanға жаңыз bir ağzından tavuşun çıkarmaydı. O sebepten İsa ibn Abdüssalam ne deydi? Allah'ın razılığına olsun. فَاِذَا لَمْ تَحْسُلْ النِّكَايَةُ وَجَبَ الْاِنْهِزَامِ Хорларықма деп қаруыңнан жетмейсе deydi. O saatte tınç durmanın gerek deydi. Urma başını deydi.
Sonra ne dedi? Lemma fit subuti minel fuatin nefsi ma şefai sudurul kuffar ve irgami ahlil İslam. Bayda deydi, nafsga adam balası öllüklerini korkudan deydi. Hem de deydi, İslam'ını sıysız etip gavurlan da yüreklerine şoşluk salgangan deydi. Bak karus adamla köreyim, boş adamla köreyim deyip Allah kuvanç saldırga çok terkillik izdeydi. Esti gavur senin cerine çapkan ese. Esti gavur senin cerine çap. Hoca şap duran kralın üstüne aytılmaydı. Senin cerine çap, seni öldürüge çap, senin denini tiyargaz deyip, seni zaran salgaz deyil deydi. Allah da karagan etse deydi. Aytat vakat sarat thubutu huna mafsadatan mahda. Oğay men ölsem de artına der bayda turukma degen alay begip kalgan deydi. Ol buzuk bolat deydi. Bez agovor için buzuk bolat deydi. Nek deseng sen öldün de kettin, ol da öldü, üçüncü öldü kim kalat? Din anlı koratta koydu söz. Aytat leysa fi tayyiha maslaha. Alay etkende deydi. Joktu bir vıgada deydi. To есть başınızda ot atıkmağız deydi. Dininle küreşmeyse küreştirgen çettirtme deydi. Dininle küreşmeyse provocировать da etme deydi. Dinince yargamadarın böylese dinince cay deydi. Karuğun barasa karuğunda küreş deydi. Cay deydi. Ama provokatsiyalar etip keskesin dininge zaran salma deyip alaydı. وقلت وتقديم مصلحة النفس هنا من حيث ظاهر فقط. Men aytkanım deydi, nafsın saklagan jengildi deydi, dinni saklagan nenese. Dinni saklaga kerek ise deydi, dinni saklaga kerek deydi. Allah da Kur'an'da ne deydi? Allah'ın yoluna uruşka çıksağız, barıza çıkıp ketmeyiz deydi de. İçinizde de bir bölük adam kalsın, adamlarını dillerin üretsin de balay tabi. İçinizde bölük kalsın, adamlarını dillerin üretirse deydi. Uruşka çıkıp ketseniz, barıza çıkıp ketmeyiz deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında uruşka çıkkan saatlarında uruşka çıkargan bir probleması olmagan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alanına uruştan tıyğanda boğan probleması. Tur desele turgan ekkelli. Bar desele bargan ekkelli. Öl desele ölgen ekkelli. Kayıt desele kıyım boğan deydi. Kayıtkan deydi. Saha balaga. Kıyım boğan deydi. Anı Kur'an'da aytat da aytkanlarında ızına kaytığız deyip aytkanda deydi. Közleri жылы ет deydi. Asır kıynalanır deyip ol aytat. То есть жалларында, жүректерінде Allah үшін deyip adam canın verir et de balay boğan alanı. Alay bu halka Allah'dan bu Allah'ın. Allah için canın verir et degen halga kelgen satta çapar canın beri gerek deyip aytılmaydı. Bir жерде saklarga da kerek bolsa canını Allah'ın razılığı için, Allah'ın dinin jayar için. Ana aytat. Sonra aytat vel hulasa bayda kısasını aytsak deydi ne boladı? Annahu yacibul musalamata vel israra bid da'vati iza kana al jahru aw al qitadu yadurru biha. Amalsız deydi, amalsız kerekti. Dingen ya da adammağa zaran salınat deyip korkuyor ise taşar ötürge deydi adammağa. Amalsız kerek bolat deydi. Ve la yecuzul israru fi da'vati iz amkanal cehra biha ve kana zalika mufidan. Ama deydi jaşar turga jaramaydı, açık davat erge madar bar ese deydi. Adammağa fayda verir ise jaşar turga jaramaydı deydi. Fayda bizde var mı satta prepesta davat etme desin? Absolutno yoktu. Namaz eteme desen et. Kur'an'ı okutama deysen okut. İslam şeriat dinini alama deysen al. Mecid işleme deysen işle. Medrese eteme deysen et. Kralda yoktu zatka bizde satta neme. Bayla вопрос kime kaytadı satta cemaat? Bayla ne deyle? Taşa eterge o savatta borçlu deydi, korku var ese deydi. Korkucu olsa deydi, borç deydi, açık üretirge deydi. Bayda şu bizne ne dastatagımız уже. Анда bir profesör kapar aytkan saatта bir ölen sorgan edet. Bizim kralımızda kralların biri, Balkallardan birisi soradı. Al aytadı, ey ustaz deydi, bizden kralda problemalar vardı. Alayda spetsslужбалар zıbızdan düşüp nemetip ettirtmeyle, baş ettirtmeyle deyip kalay tem provokatsiyaga tartırgız deydi bunu. Koymayla, bizge dinni jayarga dep al aytadı. Ayda bir akıllı söz aytkan edi. O siz yaşagan kralda, kral sizge erkinlik bergen çaklı birini işleseniz o sizge ozup jeter deydi. O sizge erkinlik bergen zatlar bula işleseniz deydi siz deydi. O sizge deydi ozup jeter deydi. Seni men Siriyada okup kelgen saatimde 97-lede 97-98-lede o saatte meşgitke жүрgeli bilesiz. O saatte cumadan cumaga çılınaydı. Meşgit esingizde de
Mecgit cumadan cumaga açılmaydı canınız. Bir cumadan bir cumaga. 5 vakti namazga mecgitni açtırır için men ol közüledi. Allah'ın küçü bula. Bir yıl çaklı birini köşkenmen. Ayrı aytıp. Kartlağa da, kalğanga da ayrı aytıp. Kelin Allah'ta olan mecgitidir bu. Allah'ın mecgiti jabılıp turga jaramaydı. 5 vakti namazga açayık. Keçe jaba turubuz. 5 vakti namazı kılganı bullay suabı bardı. Namaz turgala uyda kılgan bullay birdi. Bullaydı dep aytып turgan sata kartlana аңа nemeleri çok öde. Etilmesin de baytmaylı. Korkkan eteyeldi. O biyağı rejimette kelip kalat degenden. Ma kelip deydi, sizden olay namazga jürütü olay. Sizden bir künge köçürüp keldi, bizden künge köçürüp ketken. Kralın tejangıdan kıyılık salıp koymasın hep korkkan eteyeldi. Satta kim sağa şey edeceğim ama? Satta meclitte açık kıla. Kıl, kalayda söň alayda. Любой жерде bayda, жолda bargan satında kalayda söň alayda tokta namazın kıl. Sen kim olsa deşikin üstünde söyleyip, seni namaz eterge jaramayt bayda. Namaz etsen tutup keterikme dep aytılmadı da söz. Ne va okut degenin, öğret degeni, Kur'an'ı öğreteme degeni. Kim barda öğretke koymagan? Kim aytat öğretirge jaramayt dep? Ne da fiqhni öğreneme degeni, kim koymayt öğretirge? O satta problema Harjanda türlü problema sende de. Sense üretmegen da, eringen da, soğacak bolsa bir sıltau çuqan aytırgaz dep çuqqa kelişmeyin zatlаны. O sebepten bayda hulasаны ne deydi? Korku bolgan zatda taş eteri kerek deydi. Ama açıklıkta korku bolmagan zatda üret dep aytese, пожалуйста deydi. O zatda amalsız deydi. Borçlu deydi. Açık üretirge de balaytat. Ve la yecuzul musalamata ma'a zalimina والمتربصين بها إذ توفرت أسباب القوة والدفاع عنها. Ama deydi qaru bolgan satında Müslüman kral bolsa, ullu kral. Ne maksat dedinçe Müslüman kral var. Ninçe Müslüman kral var da Arap kralı. Müslümanbız dep aytып turgalla. Söz üçün. Saudiysk Arabiyadan başlap İran'a deri kalgan ninçe Müslüman kral da. Alanın biri kaçın aytkalla. Amerikanın vayskalarını biz nek çıkamız beri. Gavurla kelip bizni jerimizde neyle Allah bayda. Gavurla ne gonu otelde biz nasıl gelir bizge? Amerika'dan ullu zaran salgan Müslümanga joktu bir kral cemaat. Amerika, Angliya, İsrail. Banda ullu zaran salgan bir kral joktu. Sonra lan tüplerine kireldi de sonra cihad eteri gerekti. Alay eterekti. Zat degen ayıp etme birinci tazala da ondan sonra söyleşirse cihad eteri gerekti. Sonra aytadı. Esi deydi karuң bolgandan sonra kral Müslüman kral bolup alanı deydi keltirip akesine onu öttürge. Jaramayt dep ana aytады. Ve la yecuzul qu'ud anil cihad kafirina fi aqli dawrihim iza ma tuwfirat wasail zalika wasabih. Emde deydi keslerine kerip jerlerinde Müslümanların jerlerine kirip Müslümanların krallarını buzup başka krallar tebzdeyse Amerika ne tep sattı. Demokratiya temedeytten da söz üçün. Ol krallar da Müslümançılık alında turgan krallar. Ömrü alay kelgen. Alanı demokratiyalar neyse demokratичникte İslam'da yaparasak cemaat. Gavurnu da Müslüman da hakkın körgen. Kral Müslüman kral bolmasa, kerti kral bolsa alay boldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam avuşkandan sonra Halid bin Valid Şam'a kirgende mecgitini sattı. Umavi mecgit var da. Ullu eskide Müslümanlığa da işlenip turgan hram bolup tur var da mecgit etildi. Mecgitini jartsın deydi. Tilep algalla. Karular bola turgallay. Hristiyanlığa aytkan keldi. Bizning namaz eter jerimiz joktu. Jartsın bizge berigiz deydi. Jartsında siz eteriz kulluk, jartsında biz eterbiz deydi. Sen представляешь, что hatta bir meclisin içinde jartsında Hristiyanlığa namaz etip jartsında Müslümanlık ken bolsa alay ettetkenге ne dergildi hatta. Kafir dergildi da söz üçün. Halid bin Valid ugawarit etken, orçça aytsак da, o anda Hristiyanlığını jartsın berigiz deydi bizge hramны. Biz jartsın deteyik, siz jartsın detersiz. Jartsında Müslümanlık keldi, jartsında Hristiyanlık keldi. Sonra Müslümanlık köpten köp bolup sıymay başlagalarında Halid bin Valid aytады. Ne da Halid bin Valid bolmasa da alayının valiyi aytады. Al aytады, bunu barısın bizge berip koyar üçün biz sizge ne tere kerek bizde bol aytалы. Bunu barın bizge berip koyar üçün biz sizge ne tere kerek bizde gende. Şaharın içinde deydi 7 kilisa işlerkisi de geldi. Müslümanlığa aytалы.
жети клисаны иштегиз да дейт. О саатта муну сизге бербиз деп айтылат. Ол көзүдө клисалай айткан клисаларын иштеп, бүгүн да саулап ол клисалайда сөз. Ол периодта маннан башлап бүгүнүнө дери Сирияда христианса, сен да мусулманса деп бири-бирлерине уруш не да кылыч келтирилген болмаган, ат көзүлеге дери. Нева мусулманлар аскерлери жыйылган болса, ичтеринде христиан чуут жашаган саатта аладан налог чалай зат алган экенди. Ол да не зат деп копейка эле кесек зат. Неге карайды? Алай болса дейди берсеңиз, сиздин не диниңизге, не рызкыгызга, не сомуңузга, не сыйыгызга, не бир затка эмде урушка деле тиректүүлбүз сиздин дейт. Саклаган этекпиз деп айтат. Эмде саклап тургула жамаат. Кайда бар демократия? Байда кайда болса бир инглизне не да бир чоотлуу өлгөлейне саула кырала барак чырала. А күн сайын мусулманларны сагал-сагал айтып асылып турган саатларында алга демократия кайда деп киши сурмайт жамаат. О себептен айткалы болду. Мусулман таша коркуу болса ташады. Коркуу болса ачыкты. Крал болгон эсе кралын дейди, онун кесетире керек деп аны айткалы болот. Улама иллезина дахалу фил ислам. Экинчи немесине карасак, Пайгамбар алейхиссалату вассаламга пайгамбарлык келген саатта эң биринчи динге кирген адамдар карусулар болгон. Жарылла не да жалчылыкта турган адамдар. Жалчылыкта онума Билал Хабашича, Зейд ибн Харисача, не да Зейд ибн Сабитча, аны кебек көп түрлүү карусул адамдар, не да Аммар ибн Ясир, аны кебек көп адамдар колларында онулары болмаган адамдар, көп адам динге кирген экенди. Бу жамаат пайгамбарларны барында сүннетиди. Пайгамбарлар келген саатта эң биринчи карусулар киреле динге. Буну Аллах Таала Куранда айткан эт. Не дейди? Ма нара илля башаран Нухну миллети айтат. Нух динге чакырганда эң биринчи Нухка карусулар айнанган. Sonra aytалла deydi, ma nara illa başaran naraka illa başaran mislana. Sen bizden başka Allah'ın görmeybiz sen değil. Peygamberimiz Aleyhisselam aytалла. Seni bizden Nuh Aleyhisselam aytалла. Seni deydi bizden başka Allah'ın görmeybiz değil Allah. Ve ma naraka ittabaka illa allazina hum aradiluna badiyar ra'i. Hem de deydi seninizden deydi bizde em karusularız barat deydi. Onu olmayan adamla deydi. Seninizden deydi bizde em karusularız barat deydi. Sen bizge авторитет түлсө. Немеде жазган куанем мен английский востоковетлени түрккө көчүрүлгөн китаптарынын биринде окуй келип тизгилдеринде бир айткан эди. Ислам дейди биздин раббарыбызны дин деп айткалы. Көзүңүз биздин кулларыбыздын дини ислам деп айткалы. Улуу көлүккө кара сен сөзсүн. Була ислам дин болай ойнайла. Уже була второй сорттула. Экинчи сорттула, бу экинчи сорттуу дин деп алай сөз келди неме. Алайга келтирген. Аңа келтирген не болгондо биздин мусулманлардын кестердин сатылыклары болгон чамаат. Кестерин бири-бирлерин талап турганлары, бири-бирлерин ашап турганлары ол келтирген даңа. Sonra булар айталла эң биринчи пайгамбар алейхиссалату вассаламга кабыл этилген маған байла не болгонлар, рызыклар болгон. Сен бизден башкаң жок дейди. Сен өзүңөн барганлар карусулар дейди. Аразина деген сыйсызларыбыз деген. Биздин сыйсызларыбыз деген. Бул улуу көллүктөн пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Аллах пасакланган. Аллахумма рзукна хуббал хайрат ва таркул мункарат ва хуббал масакин деген та. Аллах Таала сен бизге жүрөгүбүзгө сал игиликни сүйөргө деген. Амалдыктан да кери болууга жүрөгүбүзгө сал, эмда жарылланы сүйгөн эт биздин деген саллаллаху алейхи вассалам. Жарылланы сүйүүчү эт деген. Жарылланы сүймекте адамдын жүрөгүндө байлык бар жамаат. Жарылланы сүйген Аллахтын кудуретин, Аллах Тааланын рахматын аңлаган этет, озатпа. Жарылланы сүйген Аллах Таала көп түрлүү заттын көзүн ачкан этеди. Нектесең аяк басканын көз көрмөйленген адам жарылдын халын аңламайды. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам жарылны сүйгени була. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам миллеттин баарына сүйдүргенден болгон кесин. Жарылланы сүйген экен саллаллаху алейхи вассалам. Карусалам болгон деп көрсө, Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам буйругу бар дейди. Абу Бакр бир тишөрүнгө карап турайт дегенде. Мединанын тышында көздөрү көрмөгөн бир тишөрүгө. Абу Бакр өлгөндө Умар барган дейт. Умар өлгөндө Усман барган ол тишөрүгө карага. Пока ол тишөрүгө ушкончун дейди. Городдун кыйрында кайдайса да сокур тишөрү. Кесин жумушуна карай алмай турган тишөрүгө. Ошол себептен мусулман адамдын мийик болгону, мусулман умметтин мийик болгону жарыланы сыйламакка болгондо. Жарыланы сыйласа жарылга караган этеди.
жарылан сыйласа, жарылан жуу өтеді. Көллерін көлтірген өтеді. Көлтірген сатта бірлік андан болады. Осы өттен ендігі аятына қарасақ, айталла, أورثنا القوم الذي كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. Firavun üstünden aytadı. Hem de ana cöngörleri أورثنا القوم الذي كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. Adamlar deydi былай қарусыз етіп, құл етіп, сындырып тұрғалла бұл дейді. Мол Фирғаун да, hem de аланы askerleri de deydi. Samud'un milletinde de aytallah ne deyli? Kâlel melâ'u lezîne istekberu min kavmihi. O Samud'un Salih'ni kavmundan adamlar, ulu köllü bu adamlar deydi. Allah aytallah deydi, ulu köllü. Aytallah lillezîne istud'ifu. O karusulağa aytallah deydi. Liman amene minhum eta'lemûne enne salihan mursalun min rabbihi. O karusulağa aytallah deydi. Siz bile şöyle deydi. Salih Allah'tan keleşi olup gelgende bala aytadı. Sonra bala aytallah قالوا إنا بما أرسل إليه o kafirler soruyor siz salih inanan mı salih ekel inanan siz deydi peygamber bu ana degende Allah Teala deydi qalu inna bima ursila bihi mu'minun biz deydi salih ekelgene inangan ete biz deydi qarusula o satta kafirler Teala qalellezina istakbaru ama ullu köllü var deydi kafirler de aytmaydı qara istakbaru kafirlikni tamırında turgan ullu köllükti cemaat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na Peygamber bolğanda inanıp ulu köllüğü ba İslam'a dinge ulu köllüğü ba İslam dinge kirmey turgala köple bolğandı. Allah'ın içinde bu cahilde, Allah'ın içinde Abu Lahab da bir kes Allah'ın içinde Abu Sufyan da bir bölük zamana dere. Sonra aytallah Allah ulu köllü deydi. İnna billezî âmentum bihi kafirun. Biz deydi o siz inangan zatqa kafir bizde balaytat. Neydi bunun taşası cemaat? Jarıla ne inangan Allah? Birinci Bayla ne inanık ona Allah için birinci. Kaysa açtıyız. Ne? Bir kavim jarlı Allah ulu köllülerine mi baylanı közde düşlerine görünmegen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne? Vıgadalar bulmağandı. Sen kalay aytın? Bula tasa terzatları bulmağandı. Bulaga Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam inanağız deyin satta yürekleri inangan eken. Peygamberimiz Aleyhisselam imanını köyüsken satta imanını körgeliler ve kabul etkeldi bu. Sonra bulat sırtlardan qaraganda tas eter zatlar bulmagan. Ne mülkleri yok, ne beylikleri yok, ne kral tamada boğaları yok, ne milletin alında söyleşip bunu sözünü tınlağaları yok. Milletten bir ölen boğan. So adamga tınç boğan deydi. O turgan halından başka halga köçken deydi. Ama o birleri o deydi, patçaklığı için. O satta ne deyip geldi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a barayaqday tayaq deydi, Muhammed'a deydi, bu toxtamazlığı şayt deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a küreşip durarlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da toxtamaydı, Allah sağlamaya olsun. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam söyleşken yerde adamlar bari kulakları iyip, yürekleri uyanıp dinge kirpirarlar. Sonra korkarlar da müşrikler. Bu barudan barsa deydi, Muhammed başçı bolup kalıptı bizge deydi. Ahiratımda men köyürkme dep sağış etmeydi. Muhammed başçı bolğam tebiregen bizge de bala aytadi. Kelin dolbek başçı bolup kalgan için biz anga deydi. Bir talay zatını teceyik de oldu zatlaba toxtasa, ol izlegen beri biz amba ol da ölüşünü alır biz de ornumuzda kalırız da bay saç deydi. Sonra kelelle Peygamberimiz Aleyhisselam'a ne deydi? Ya Muhammed deydi. Ey Muhammed deydi. Sen bu kelgen zatın ba izleyesin içimizde tüşür ulağa üylenirge deydi. Em çırayla saylayak da senge bereyik de geldi. Sen kelgen esen deydi bu zat var. İçimizde en bay bolura açkan cayak da sen en bay eteyik deydi. Sen kelgen esen bu zat var deydi. Bizge tamada bolurga onu o teyik de deydi. Sensiz biz de onu kara sözlerine tamada teyik de etmeyle. Sensiz biz onu etmez biz deydi. Sensiz biz de onu etmez biz deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nemen laga etedi. Aytırga перемирие var. Saat o sarı toңuz атын айтымда келмейді. Команда сделка деп тұрды команда. Сделка тергезейле Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. O saat айтады. Endi qara Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kölü qalaydı. Alanı mına köskenleri бағасы ne boladı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytады. Aytırın ayt boşadın mı deydi. Ayt boşadın deydi.
ен мен еркіндік бер дейді, айт дейді. Айтады, оң қолыма күнін салсаңыз да деген, сол қолыма айын салсаңыз да дейді. Андан sonra бұл ішіңе қой деп менге ал айтсаңыз дейді, мен аны қояр қылме дейді, Аллах мен маны арасына айырғанша дейді. Только мені, жаным кеткенше дүниядан, мен бұл заттан бір жанына кете алып қылме дейді. Сауғаға айға күнні берсеңіз де дейді. Айға күнге ие болған кім болған? Бүйлікке дер, адамның ішінде. Кішті болмаған да сөз үшін. Патент еткен болған, айға күнге болмаған. Аны иесі Аллах Тағала кеседі. Даже айында күнді берсеңіз дейді, менге сауғаға дейді. Мұнан қайт дегенің болса, ол мен шақырған айдан да күннен де бағалы деген. Аны айтқан Аллах, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, Аллахтың алдында бағалы болғанын көйіскен етеді. Анан sonra bir kavim mustashriqlarni nemeleri, bir kavim musulmonlarning жүректеріне de bu savaşını suqqan etdiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deydi, körük болмай тұрғанда deydi bu idollarını. Sonra savaş etip durup deydi, türlü variantlarını başında kaynata turup, sonra menге тыңларықлар, жаңыз пайғамбар ма деп айтсам, осы атта тыңларықла деп алай башлаған дейді. Пайғамбарымыз Алейхиссалату Vesselam Алланың идоллары бар мыды, жоқ мыды, ар дері. Пайғамбарымыз Алейхиссалату Vesselam bir söz айтқан деп те естілмейді. Пайғамбарымыз Алейхиссалату Vesselam'ның құллық етмегенде Аллаға. Bir kere de Allah Teala құллық етіртмегенде Пайғамбарымыз Алейхиссалату Vesselam сақлаған екен. Amma bu idollarını жиылып İbrahim Aleyhisselam айтқанша, бұланы құртуға керек бай деп, Пайғамбарымыз Алейхиссалату Vesselam алай келеді деп мен көрмеймін тарихте. Başka türlüler ayet Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deydi. Ekonomический революция etkende немеде deydi. Arapski полуостров'ta deydi. Ekonomическая революция. То есть Ленинча да. Ленин'in tarihine qarasak da söz üçün köp zatın Peygamberimiz Aleyhisselam boşatқан. Жаңыз не болғанда инанмағанда ақыратқа. Пайғамбар Алейхиссалату Vesselam'ın etken metodlarını kesin революциясында использовать керек. Потому что Пайғамбар Алейхиссалату Vesselam'ın революциясы самый удачный саналады история. Пайғамбар Алейхиссалату Vesselam революция еткен дейді алайда. Экономический революция еткен дейді. Как будто Пайғамбар Алейхиссалату Vesselam күлледі сағыш етіп тұрып, бұланың рызқыларын сыйырып, башқаларға рызқы да беріп, андан sonra бұланы да еңішке тұтып, алай етіп, бұлай етіп, қайдам кесімді патшақ болып сат деп алайтмеген. Пайғамбар Алейхиссалам өлгенде, Алланың саламанға болсын, комнатасы 3 метр ба жарым, 4 метр ба жарымға болған. Не қаласы болмағанда, не açқасы болмағанда, кесін сөзіне қара, «Нахну маашар ал-амбия» сөзіне күшінер қара неме. Біз пайғамбарла дейді. «Ла нурас». Біз қоймайбыз бұдан жоқ деген, сабилер бізге. Söz üçün sen avuçsan, sen zatı kimge qaladı? Men avuçsam, kimge qaladı? Men izden kegirliğe qaladı da. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, ne de peygamberla avuçsala deydi, alanı, mülkleri ümmetke qalған cama. Есі мен kesime de koyallık tülesem, sabilerim de hayırlanlık tülese, yaşauımda da hayırlanlık tülesem, ol mülkün sıyırғанда менге не бар? Logika қайда дейін құрмаған. Қашың қалай işledi бұл адам? Ekonomический революция болған дейді. Қарусуланы күшлеттіріп, қару алдырып дейді, байлана рызқларын сыйырған екен дейді. Анын үстінен бір хабарын айтсақ, Раби ибн Амир. Раби ибн Амир Саад ибн Аби Ваққасны аскерінен біреулен шықты. Аллах кешсін біреулен шықты деп айтқаны. Bir askerdi. Ama ağırlığı, imanın ağırlığı tavuşa Allah'dan. Sonra ana Rustam deyildi o zatta, o Perslerin nemeleri. Ol çakırgan etet deydi, aytkan etedi. Sa'd ibn Abi Waqqas'a adamın iyi deydi. Askerlerinden deydi, o başçılarından adam iyi de deydi. O seni aytırgız degenini bizge aytsın, biz de aytırımızdan aytayıp da arada bir zatқа keleyik de balaydı. То есть договор өтейік дейді. Ұрышқа кірсек, қан көп төгілікті. Сіз де тоқтарық түлсіз, біз де тоқтарық түлбес. О себептен адамың ейді дейді, о сіз іздегенін айтсын бізге, біз де іздегенін айтайық, арада бір оңуға келейік деп алайтады. Сa'д ibn Abi Waqqas kim ne edi? Rabi ibn Amir ne edi? Rabi ibn Amir. Ol askerde bir saldat doğrusu aytsam. Sonra kirip geledi Rustum'a келсең де перский культураны білесіз да, алайда алтынла, жемчуглан емелі, болған іші, қаланы іші адам көзіне көйсімес шаллайды.
Sonra kirip kelgende iş etpeydi, eşikten alınan emesi Allah. Ne? Ho, başını yiyip kirsin de balay telle bunu. Lan sarşılarak da baylık, dünya baylık dedi Allah. Dünya kulluk etken dünyada köret baylık cemaat. Dünya kulluk ettin baylığın dünyada kallıktı. Dünya kulluk etip dünya kişini ondurmagandı. Dünya kişini saklamagandı. Dünya adamını sındırgan etken. O sen kulluk etkenin seni sındırgan etekti. Cutu eterikti, aldavukça eterikti, tonavukça eterikti, murdar eterikti, betsiz eterikti, sıysız eterikti. Etip oturak görürsün için Allah'ıyla. Allah'a kulluk etsen kültürgen eterikti, sıylı eterikti, başına miyg eterikti, cüreğin taze eterikti, izleyenini berikti Allah Teala. Allah Teala aytatta. İnnellezine kafaru awliya'uhumut tağut vellezine amanu innallahu veliyyullezine amanu vellezine kafaru awliya'uhumut tağut deydi. Allah da dedi cuğuktu deydi, Allah'a inan Allah'a deydi. Ama kafirlarına cuğukları o deydi tağuttu deyen. Tağut o şeytandır ya da şeytanın yolunda kim var ise anlaytılmadı. Sonra kirip gelgen satta bunu sındırgız değil ya da eşitini kıskartkan eteli başını. Day başını yiyip paklon edip kirir dep. Alı ekkende bu kuyruğun bir balay kiredi. Kirgen satta. Sonra kiret de deydi karaydı. Karasa dünya altın, dünya neme, jümçük, boğan sıylı taş. Adamla bağırsa deydi. Rustum'da korona nemesinde oturup tacında tül arşında tronunda söz için. Bağırda deydi rukuğa kirip Allah, söylep Allah buna deydi. Soğa kirip olan körgende deydi. De bilgen deydi. Dünyanı körgen adam, sügen adam, ooo de közleri canar gıtta. Buna kara, ooo der git. Bak da de bilgen dedi. Külgen dedi adamlar. Sonra küret deydi bir bağalı nemeni salıp Allah. Küyüzünü. Kolunda da nemesi var deydi. Sadakı var. Anı bu deydi küzge çançıp var deydi. Anga sığ bergen bolsa, sana terkülette. So çançıp geledi. Çançıp gelip ayağa jeterge küyüzünü zeyet et deydi. Rustamın katına keledi de olturat deydi. Tuğra nemesine olturadı. Tronuna katında, tronuna patçak olturadı canınız. Bu dünyanı sürgen bolsa, dünya kulluk etken bolsa, kim etergedi Allah zaten söz. Sonra cüreği baylığı cüreğinde de Allah baylı. Sonra kirip de katına olturat da en dayı taytırın deydi. Sonra kalayına çaba tebirele bunga, çavalla da kim bada. Rustumla ol koyese bulan kesem cuklarda oturma Allah katına. Sonra aytkallarında ne deydi? Sa'd bin Vakkas fakat kâle lehu Rustum mallezî da'âkum ila harbina l-vuku'u bi diyarina. Ne deydi siz ne? Bizge qazavatma kelgen sebebigiz deydi. Siz istoriyada bilgez değilseniz Arapski poloostrov Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkan saatte Perski imperiyanın jeri bolgan. Sizde bolsun Perski imperiyanın jeri bolgan. To есть Araplarını da tavucuk qasanamagalar. Barıp kirip de elenmagalar. Keldi aç kaldı ketті turdalaydı bollar. İdruk közüne göz 9-10 yıldan askeri jeyil kelip Persiyani qıyırından ura turollar. Urganda da kalma Allah kıskını getirip turollar. Can gaya oldu turollar. Sonra aytadı ne zat sizin bizge keltirip bizim de qazavat ettirgende bulay sorak deydi. Faqala Citnana li nukhruja min sha'a min ibadatil ibadi ila ibadatillahi wahda. Adamlara kulluk ettirganlardan Allah'a kulluk ettirge çıkarga kelgen biz deydi. Kim var ise de anı tergizlegen ne degendir? Rızkızın sıyırganım degen. Mülkü yüzüne Allah kelgenmezin deydi. Peygamberimiz Aleyhisselam kağıt yazmada ne degendi? Men sizni rızkızını da izlemeyme, mülkü yüzünü de izlemeyme degen. İnnema anır rasul. Men deydi Allah'ın kelechisi mi? O menge jetkenini sizge jettirge izleymedi bana aytkandı. Gitler aytkanmın da Allah esserge çapkan saatında. Men sizin rızkızını da izlemeyme, çoğuzunu da izlemeyme, toprağınızı da izlemeyme. Canınız tüz adamla boğuz da bana izlemeydi aytkan. Aytma. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aytadı. Sonra aytadı adamlara kulluk etkenden Allah'a kulluk eterge, üreterge kelgenimiz deydi. Summa nazara ila sufufin nasi raki'ina an yeminihi Rustam ve şimalihi faqala mutaacciban. Sonra baya qaraydı da deydi, millet rukuğa var turala, başlarını költürme geldi. Rukuğa var turala. Sonra aytadı, seyirsin et deydi bağalay. Allah sözlerine aytadı deydi. لَقَدْ كَانَ تَبْلُغْنَا عِنْدَكُمُ الْأَحْلَامِ. Ne izatlı bu sizge deydi. Sizin sözden bizge deydi, legenda ala keleydi deydi, kaparla keleydi deydi.
Персский империяда Аллай деп хапарлай ке. Олакин ила ара қауман асфаха минкум. Алай вақиды сиден сыйсыз мен көрмеймін деп айтады. Не зат дейді, өте тұрған ağız дейді. Сізден сыйсыз мен көрмеймін. Инна ма'шарал муслимина ла ясту'баду бa'дуна бa'д. Bizim мұсылманlar дейді, бір-бірімізге құлдық етмейміз деген. Айтыға бір-бірімізге поклон етмейміз дейді. Валақат зананту аннакум татавасауна кама натаваса. Мен сағашымалы дейді, сіз де бір-біріңізге алай даған болып тұрасыз деп сағашымалы дейді. То есть бір-бірімізге поддержка етерсіз деп, мен де сағашымалы дейді. Sonra айтады, وَكَانَ أَحْسَنُ مِنَ الَّذِينَ سَنَعْتُمْ أَنْ تَخْبِرُونِ تَتَوَاسَوْنَ كَمَا نَتَوَاسَ وَتَتَسَوْنَ كَمَا نَتَسَوَ. Мен біз ағай сағаш етейік дейді. Сіз бір-біріңізге даған болып тұрасыз, емді сіз бір-біріңіздің алдында бірсіз, біз бір болғанша да балай сағаш деймін дейді. Алай болғалқа дейді. وَكَانَ أَحْسَنُ مِنَ الَّذِينَ سَنَعْتُمْ أَنْ تَخْبِرُونِ أَنَّ بَعْدُكُمْ أَرْبَابُ الْبَعْدِ. Алай болғалқа дейді. Ол бізге кейін қапарлыға көреуа дейді. Алай тұл көрейім, сіз бір-біріңізге құллық өтіп тұрған бір адамға көреме дейді. Кесіңше бірге құллық өтпен бір-бірін көреме сіз деп алай айтады. Ол көзі дала айтқанда не дейді? Фальтафата дахмаул мустад'афуна иля бa'дихим ятахамасун садақа валлахи араби. Sonra rukuğa başlarını ip durğanlar. O sözünü eşkende küçtü. Allah'ın sözünü küçüktü o söz için. Allah ettirgen tan Allah. Allah kesin kulluğu öter göretkende anan sözünü küçüktü Allah'tan kelgen. Сол sözünü eşkellerinde o psikologiyası, Arapski psikologiyada turgan adamlar, o miylerini çukulat turgan adamlar. Ne deyle? Vallahi sadaka vallahi arabi. Alan bu Arap neman tüs aytadı deb aytıldı deydi. Neman tüs aytadı? Bu Araplı deb aytıldı deydi. Nemet. Artta jıyılalla deydi. Ol başçılara şu körgellerde şu revolütsiya işlerinde başlangan bana. То есть сравнить etkili birbirleri var. Müslümanlar kalayt birbirlerine. Bu da kalayla. Rustum kese başınızda geçketiyiz. Çıkardı tüyüşüzde birbirine для забавы orası aytıldı da. Шура шайтып алып, питсинки өлтіргезлесе, екі салдан шығарды да өлдіргенші бір-бірін қазават еттірген. Sonra қазават еткен сатта да, шо бұл не еткен? Өлтір да қой, не да? Да қойды өлтір бұл жол. Настроениясына көрі да. Адамға санамаған. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам не де? Алла саламыңа болсын. Ең қарусыз адам, әскерінде ең қарусыз адамға да сөз айтмаған. Бір-бірін келіп қарыннан, Пайғамбарымыз алейхиссалам қарыннан тебергенде, сафқа сүйел деп. Аужата не Расулаллах дейді. Sen meni açtın ki Allah gelişsi deydi. Sonra aytadı da ne teygen деп айтады. Дерт қайтарық ма дейді. Рустумға бір айтқайды алайын аскері дерт қайтарық ма деп сөз. Аны да үзігін де бірден құртырып өтті. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға дерт қайтарық ма дегенде сахабалар айтады, саттан таптың деген zaman дерт қайтарға. Жауабымызда тұрады, сіз де немеге сөйлеп тұрабыз дейді. Sonra Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, қойыңыз деген аны деген. Осы сатта Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, ұр сен де мен қарныма дейді. Пайғамбар салам ұрмағанда теберген екен, сафқа сүйел деп. Бұл іш етіп сүйеліп тұрған. Пайғамбар алейхиссалату вассалам ол сөзін айтыр үшін. Sonra айтады, оғай дейді, Алланың келешісі дейді. Сен мені түрткен сағатыңда мен қарным ашық ет деген. Сен де қарның аш деген. Қайда болғанда Алла историяда жамағат. Полководецке қыралының тамадасына солдат алай сөшкені. Сол Пайғамбар алейхиссалам не дейді? Қой артта бір оны өтербізім деген. Қарның ашат дейді саллаллаху алейхи. Қарны ашқанда одан чап құшақлаған дейді Пайғамбар алейхиссалату вассаламнан. Сол сұраған дейді, не кеттің бай дейді. Айтады, Алланың келешісі көресі дейді. Қалай да біз дейді. Не болады, не қалады білмейме дейді. Сауымы қалам, өлемеме дейді. Алай болғалқа өлерім алба дейді. Саным саныңа тиіп кетерін іздейім деп айтады дейді. Саным саныңа тиіп кетерін іздейім дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассаламны санына саны былай тигені, қол тигені, не да қолына, не да санына тигенін кесін жанына Аллахтың алдында себепке саналады ол адам. Сол айталла, сол жиылалла дейді ба? Алла айталла дейді. Лақат рама би калами ла тазалу абидуна танзау илейхи. Борапты дейді, Алла сөзін атып кеткен дейді сатты дейді. Zaman өткеннен sonra Алла сөзін атып кеткен дейді. Аны сөзіні ызынты бүгін аскерлердің ішінде шығып тұрады деп айтады дейді. Атып кеткен сөзінің ызы аскерлердің ішінде көлтіріліп тұрады дейді. Сөз үшін бұлар хаман, бұлан башларын басып, сіз құлласыз, сіз немесіз, сіз Рустумның құлларысыз, ол не десе не терексіз зат деп, ол рабский психологияны внушает тұрған адамларны бір башына бош адам, Аллахқа кесім берген адам, бір сөзі аскердің ішінде немесін қачытып тұрады. Анан ары көп та бар ма Аллай Рустумны, бұла аскердің кесінде тынч айталла. Sonra айтқан хабарлар баны Пайғамбар алейхиссалату вассалам революция еткенді, байда неме
экономический революция болғанда, ол патшақланы құртып, аланы орларына сөйліп, алан затларга хайырлан көтүлгөн десе да алдаган этелди аны. Нек десең история аны айтмайды. Абу Жахилдин рызкысы калганмы Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга? Абу Лахабтын рызкысы калганмы? Неда Мекканы ачкан саатларында рызкыларын сыйырганмы Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам? Сыйырмады рызкыларын. Андан sonra да айткан обвинениялар не затты? Бу общий арабский революция дегенде. Ол перслеге, римлеге ачууланып турган дейди. Жыйылып bir немеге жыйылып, онуға келіп дейді, іштерінде лидер да Мухаммад кесір айткандай неме гений болғанды. Военный гений, стратег, эмда күчлүү политик, эмда психолог болғанды. Бұл затлана любой затын айталы пайғамбар болғанды деп айтмасылығы. Андан қалған затын любой затын айталы. Жиып дейді ала екен дегенде, бұл да күлкілі сөз. Нек десең, эң биринчи пайғамбар алейхиссаламга каршы бар алла кимде болду? Арапла болду. Эң биринчи пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга каршы барганда арапла болду. Арапла кыстама сала чыккан метерге пайгамбарыбыз алейхиссалам Меккеден. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам не дейди? Аллах шагат дейди, эң сүйүмлүү жер меңге сенсе деген. Меккеге айтат пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам чыгып бара. Лаула каума ма ахражу илля ма харачт. Мени сени миллетиң чыгармага ет, мен чыгарып төлөм дейт саллаллаху алейхи. Кесинин жууклары, кесинин катында өсүп турган адамдар, жөңгөрлөр, калган затлары Алла чыгарган Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламны. Так что бу барысы айткан сөздөр неде? Адамларны кертиден эсерин бөлдүргө. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга келген саатында дин Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам барып ачкан жерлеринде да, нече жерде куралларын ачкан да, нече жерде ислам дин келгенсе да, Алланын мүлктөрүн не да башчылыктарын, не патшалыктарын сыйырмаганlar. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Мединага келгенде Саад ибн Рабиа, Саад ибн Аллахумма салли iki saatda неме ба Аус ва Хазрачтын тамадалары. 2 saat тамадалай калганлар. Экисинде да орларынан чыгармаган Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. Мүлк изденмеген. Меккадан ачканларынан sonra атасынын карнашы Аббас мени Меккага тамада эт деген да Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга. Билемиз сол капырны? Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга мени Меккага тамада эт деген да. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Меккага тамада этмеген атасынын карнашын. Сатта биздинкиге караш. Булайсыга киргенлей акыллысында телисин аржыйып калды төгөрөгүнөн сөз. Бу меники да деп алайт. Аббас айтат, мени Меккага тамада эт дейди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам терк түрме дейт. Нек дегенде кесіне власть іздеп келгенге власть берілмейді деп айтқан. Сен властьқа тамада болуға тынышлы болғың, сені кесері салды өлі деген. Сенға тынышлы болмайын тіліп келген есең, берілмейді сенге власть деген. Солай. Так что не кесін алмаған, не атасының қарнашына берілмеген. Абу Бакырдың еткемет Меккеға тамада. Омардың еткемет Меккеға тамада. Етілмеген. Барыз қатында тұрғалар, Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. Ол себептен аны кибикте калган жерлерде оны олай болады. Не да Саад ибн Аби Ваққас Саад ибн Аби Ваққас да Рустумга каршы барган сатларына башчылык эткенде Саад ибн Аби Ваққас болот. Аллахтын разылыгына болсун. Абдулла ибн Амр ибн Ас есінде қалған, ол кеш исламға келген Амр ибн Ас да Египетте тамада болған. Амр ибн Ас Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга ошол жылында динге кирген. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга жашауын каршы барып калган Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга. Мухажирлер немеге биринчи мухажирлер Хабашага кеткендеринде да аланы бери Курейшке кайтырга барганларын бери да ким болгондо? Амр ибн Ас болгон. То есть былай карасаң, адамча карасаң, лютый враг болот Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам динге киргенде сыйлаган экен да аны. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам сыйлаганчы Умардын көзүндө Египетке тамада этип салат. Не да Абу Суфиян сөзчү. Абу Суфиян не дейди? Аля Хубал деп акчырый. Ухудта хорлаганларында мусулманларны Хубал эммикти деп айткан да. Хубал не де? Идолны аты да ол
A'le hubal деп айтады. Сол пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады Омарға, құл дейді. Құл Аллаху a'le ва аз ва ажал. Айт дейді, Аллах та ең ұлы да сыйлы деп алайды дейді. Аллаху a'le ва ажал деп алайды деп пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Омарға үйретіп, Омардан мұнан аяқ қышырғанда. Ол периодта да пайғамбарымыз алейхиссаламды өлтірге келгенде. Өлтірге келіп, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны артта sonra dinге кіргенде, dinге кірін албадан не атлет етір онда, ішкенде кезде сөз. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хабар айтып бошағандан sonra, енді инаның ма дегенде, не дейді? Аллахның бірлігіне инанама, сен пайғамбар болғаныңа башымда бір затла барла деген та, сөз. Башымда бір затла барла дейді. Сол Омар айтады, ол башында болған жерін кессек қарзаты жарашырықты дейді. Ал айтады. Осы атта пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады, берегіз дейді Абу Суфиянға 100 түйен деп ол айтады. 100 түйен бергенлігіне сақламай тұрады да адамның озатыны. Бұлан сағашылары не затты? Пайғамбарымыз алейхиссалам бұлан қарзатларын сыйырға. Пайғамбарымыз алейхиссалам қолыма келген затын айтқанда менге келгеніне әркім тартып, менге де бұған төгерінен тартып, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны киімін жыртқан еткерлі дейді бір кере. Ол трофейлен шашқан сатта. Bir rivayet айтады, бойдың буған елі дейді пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламна. Аллахның саламанға болсын. Сұрап айтады, абай тоқтағыз деп айтады пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Тоқтағыз дейді. Ол менге келгеніне бір затын қоймай шашарықма деген. Андан sonra көрікс мен дейді, не қызғаншылық етмегелдей, не қызбайлық етмегелдей деген салам. Не қызғаншылық көріктіс менде, не қызбайлық көріктіс дейді. Сіздің мұллық ата жазат жоқты дейді. Мен кесіме дейді, bir cuk koyartılma deyin sallallahu aleyhi ve sellem. Koygan etmeyin kesine sallallahu aleyhi ve sellem. Polnosu çaçıp çıkandı. Çaçıqayıt da Müslümanlığa vermeyle o canı kirliğe bergen de köbüsün. Abu Sufyan'ın üydögesine 300 tüyen bergen. 300 tüye sen közünüz kalay bir zatta. Zatta 300 koyu boğanda iki bulay hesabı olmasın olatta. 300 tüyesi boğanda koyu buldu. Alan bergenden sonra ne dedi? Ansarla Allah'ın kelechisi deydi. Bizni qamalarımız deydi, bulan qallarından da kepmegen deydi. Sen rızkını varsın, buğa bir etrosa deydi. Biz tüne buğa qazavat deyik deydi, buğa bizden öldürüp biz buğanı öldürgen deyik deydi. Qamalarımızda deydi, bulan qallarından da qap metrot deydi, buğa aytады. Sen buğanı ber, bizge quru qalay qoyasa da buğa sorğanda. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады, біреулен келіп, Мединачылардың үстіне қапар айтады. Мединачылан сағашылары байды Аллах келечі дейді. Сол пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады. Ол сен айтқанына Мединачыла байым сағаш телі дейді. Қолай сағаш телі дегенде жи Мединачылан бір жерге деп айтады. Пайғамбарымыз алейхиссалам жиятта, Алла жиялар, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам алларына шығып айтқан етеді. Я машарал ансар, ей ансарлы дейді. Менге Аллай сөзді жетелді дейді. Бұлаға сіз болғаны чачып бізге жүк бермейсіз деп. Сол пайғамбарымыз алейхиссалам айтады. Сіз дейді ажашып тұрған сатта мен үшін Аллах сізін түзетмеген ме дейді. Сіз жау заманда дейді. Аллах та мен үшін сізді қарнаш етмеген ме дейді. Сіз жарлы болып тұрған сағатыңызда дейді. Аллах мен үшін сізді бай етмеген ме дейді. Сіз қарусыз заманыңызда дейді. Аллах мені күшлі етмеген ме сізін дейді. Сіз қалай сағаш етесіз дейді. Масатта дейді. Бұла дейді рысқыға кетіп, сіз де пайғамбарға қайтсаңыз дейді. Саллаллаху алейхи уассалам. Кезіңіз? Бұла рысқыға қайтып, сіз де пайғамбарға қайтсаңыз. Ансарлар не deyildi? Ақырында не deyildi? Allah'ın келеші дейді. Алла айтқалы да, разыбыз бізге берген үлішке деп айтты Алла. Ансарлар, разыбыз дейді бізге берілген үлішке дейді. Бізде ең бір қорққанымызда ол дейді, сен бұлай қарзатын шашып башлағаныңда Меккеде қалып кетерексе де баңа қорқайық дейді. Бұлай қарзатында беріп Меккеде қалып кетсек, ең бір қорққанымыз ол дейді. Сол пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам не дейді? Аллахумма, Алла сен жазсын ансарлан дейді. Ва абнаил ансар, ва абнаил ансар. Аллах сен жазсын ансарланы, ансарладан туғаланы дейді. Үш үзіктеріне пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам дуа етті Алланы. Аны бұл біргелеріне кетіп қалады. Бұл адам ұшаймыды рызық үшін ұрыш еткенге. Бұл адам ұшаймыды власть үшін ұрыш еткенге, саллаллаху алейхи вассалам. Бұл адам ұшаймыды кесіне бір ауышқанда 3 метр жарым, 4 метр жарым комнатасы болған. Кемегізін барып жатты Алла үйгіз. Ол сүннет бізде жоқ та бізде жамағат. Біз пайғамбарымыз алейхиссаламның үйіне қарап, кесібіздің үйлерімізге қарасақ, біз патшақлаша жашаймыз жамағат. Ең қарусызыбыздың үйі пайғамбарымыз алейхиссаламның үйінесі ұллыды.
en karrusuzluğu içi bizde. Üyü, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üyünün ise ulludur. O sebepten Allah Teala kesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hak tanıp, anı sünnetinde varan kullanılsın barımızda. Ve sallallahu teala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.